wa Medrienya. Kaudhi mbele ni shabiki.com nogoyo tacha e gwenga mabushiki e kaunti ma Kakamega e nyasi mar dhialo loch mar Dominic Lumumba jaloch mar omenda siling 1,500 e tugo mar rubani e mbui mar shabiki.com. Loch makamano koro kelo gweth ne oganda manavaholo e kaunti ma Kakamega. Lumumba ma ena jalos matafari wacho ni loch makamano koro biro loko ngimane kaachiel kod mar familia mare. Nyasino bende ochiwo thuolo mar tiego jo bodaboda e wi arita makare e ndara ka bende shabiki.com ne omiyogi reflector jackets. E kindegi mag sikuku, shabiki.com oyango chenro mar chiwo mich e buo promotion mar shabikia Krisi kishabiki. Na ukuwe na matumaini kwamba utakuwa mshindi. Na miradi ambazo naendelea nazo, zile zilikuwa zimegwama nitaendeleza. Kuna watoto shuleni wanasoma. Sikuwa najua anacheza mchezo hii, lakini kwa hii yote yani iko na furaha na sina hata cha kusema. Toka Lukume, Munduma, Matia, Mushiri, Shikoti, kwa lengo tu moja kwamba mshindi wetu wa siku ya leo ameweza kuleta wananchi kwa pamoja. Ushindi wa mtu mmoja umeleta jamii yote kwa ujumla siku ya leo kusherehekea. Wakati tumetupeana hizi reflectors, tulikuwa tunapeana kwa sababu tunataka ndugu zetu kwa bodaboda wawe makini sana wanapoendesha hizi bodaboda. Aya nyakora mugejua ngai na mar mondo mi wakao yo madundo gisani ka waduogo to wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ichwelo kik idhi mabor.